PHAINAI 14 October SALAMARIIO Youth IPFT ni Salsani State Conference Khlainani Bukhago Thangai Tongo KHOWAI East Division by Khobjak BACHAIBARI Hasani Khorang Community Hall NOGO Kaisa State Conference Khlaijaknai Phiaba 14 October SALAMARIIO Tipra Mothani Bukhaktibo Kaisa Dakhojak Tongo Belai Kotor Mega Mass Gathering O 14 October SALAMARIIO no Tipra Mothani Bukhaktibo Kotor Mega Mass Gathering ngnai tai yango tini IPFT rokbo tini press conference khlai saka borokbo tini PHAINAI 14 October SALAMARIIO boroknibo kaisa dakhokjak state conference boroknibo khlaijaknai 14 tarik October tai yang tipra mothorokbo khlainai 14 tarik October SALAMARIIO no borokno kotor mass gathering ngnai yang tipra mothorobo gerda tipralen manani bagino boroknibo kaisa demand boroknibo kaisa sanmung o sanmung no tuino boroknibo kaisa kotor mass gathering ngnai tai yang IPFT party nibo boroknibo tipralen demand o sanaino boroknibo yango o dino press conference khlainai tai borokni oro state conference khlainai hinai sawi khnarika press meet bisingtui phnai tongde tini IPFT rok press meet khaimani bisingtui tamo saklaikya PHAINAI 14 October SALAMARIIO ni bagui nai tongde chini kokti ni koktmao beskang 14 tarigo youth IPFT ni je conference salsani ngnai salnai ngnai abono badebo abono karibo on behalf of our party IPFT tidbit kisa saklaijaknai kok tongo oborokno okogrokno sini party ni torok theke norokni thani briefing khlayan bagi ang honorable GS no ijorana yaparo 7 तारिख 10 मास 2023 tini sengmit especially press meet khaina nangka PHAINAI 14 tarik 10 Mas 2023 Saturday klayo Youth IPFT Salsani State Conference khajangai Thai hingke KHOWAI East Division klayo BACHAIBARI Hasukni Khorang Community Hall o State Conference khaitani Sara Division Party IPFT ni te Youth IPFT ni joto division na angkobokjago phaimanjak phaina bagai tei aro seng kam kerengke khlaimana tuike seng jotono no kobokjago sini sara division tongmani IWFT rono bo seng kobokjago te pare IPFT rono kobokjago joto division no seng kobokbinai tini resmi khajo joto media fraternities print media electronic media rokno pulo hambaya paro sini ringmani khorang no rok yasagi tini sopemani bagi amuloto tini press briefing khlainai youth IPFT ni president boromgonang Bikas Deborma aboni yagulo party IPFT ni honorable GS Sopon Deborma bobo briefing khlainai ani ganao tongo Bikas Deborma President of Youth IPFT GS Boronggunang Sopon Deborma Hayang Tongo Pranab Deborma Assistant Secretary Youth IPFT Tabuk Angkoinai sini Youth IPFT ni President Boronggunang Bikas Deborma no tini ni je press meet apna brief khlain bagi friends ro khaino hai sini ringmano borom rigoi sini kokno irnani bagi ba sini message no renani bagi norok songa suwabani bagi norok pipeline hambai ro khanaka sini youth ni president sini boromgonang Bikas mosai khanarika je PHAINAI 14 tarik October 2023 BACHAIBARIO Khorang community Hasukni Khorang community holo sini salsani youth ni conference annual conference ngai okay o annual conference wati pam tini jora hene chung open no khayawoi abo chung kasa community holo chung lingkha okay jara adon
इन जनरल कुनु मेम्बर थायो जरा चेने आदम यूथ नि मूलत बरंग एटेंड खालायनाय कांचनपुर साब्रुम থেকে शुरू खालायो सारा त्रिपुरा नि जत डिविजन आजागा एटेंड खालायनाय आं IPFT नि जनरल सेक्रेटारि नि इंगै चेनि IPFT जरा डिविजन कमिटी तंगनाय रक जत डिविजन कमिटी न आं कयनाय जे जतनो चेनि IPFT नि जरा डिविजन कमिटी रो जानजानि डिविजन हयते जत यूथ न थुंबुय आकय बरफनो सुबानानि बागै नरफनो चेनि पार्टी नि तरफ থেকে जों साख्लाय जाकु जतनो मूलत प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारि डिविजन नि नरक दायित्व नावै चेनि जानजान डिविजन नि जत यूथ न ऑर्गेनाइज खालायो बरफनि जे सुबामा गारि घोड़ा থেকে शुरू खालाय जेभाबे सुबायमान माने থেকে नरफनो सुबानानि बागै IPFT पार्टी तरफ থেকে जों साजाओ पासापासि खोवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत IPFT पार्टी नि यूथ एबा चेनि IPFT पेरेंट्स बॉडी नि जे मेम्बार्स एग्जीक्यूटिव कमिटी जतनो साजागो स्पेशली दायित्व जेहेतु चेनि खोवायो होस्ट खालायजागोनिबा आरोनि स्पेशली दायित्व नरनो नाजानायनि बागै पार्टी नि तरफ থেকে साजागोन अबंगे मूलत चेनि कॉन्फ्रेंस नि जे चेनि यूथ IPFT नि कॉन्फ्रेंस नि तिगि चेनि साख्लायमु पासापासि जदिउ प्रेस मीट खालायो आगे साजागियाखौ सानानि हिनतमानि तिनि खानानो जे 11 तारिख पार्टी IPFT नि इंगै सारा डिविजन जत डिविजन थ्रू SDM तो गवर्नर तो कॉपी होम मिनिस्ट्री न कॉपी रिवोय चेनि जे मूल जे डिमांड त्रिपुरा लैंड ताई आबोनि लगे जोंनो जे मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंगतै ताबो त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बा 125 अमेंडमेंट अबरनतै जेता प्रोसेस को आलोचना चलि दंमानि आबारो तारातारि उंथुन जदिउ मूल दाबि चेनि IPFT नि स्टेटहुड त्रिपुरा लैंड दाबि आ दाबिनो सानमानि बिसिंगनो जोंबाय त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल एबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो प्रोसेस आलोचना चलि दङ आबो दाति दाक्ते उंथुन ताइबो गोबांमा जे पॉइंट्स दङ जे चेनि मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंतै आंहाबो अरो जत ब्रीफ खालिया जेमन ककबरक एकाडेमी खलंनानि गोबांमा जे स्पेशल फान्ड पैकेज आबरनतै जों गोबांमा जों कक सालाय दङ जों कुनु समय आसो ब्रीफ खायाबो आरो अबनतैनो जों डिविजन प्रत्येकटा SDM नि आरो तैखैयै राज्यपाल नि आरो जों मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमानि अब 11 तारिख अक्टोबर नि जों कक साप्लाय दंमानि साख्लाय जायाखौ फानो चेनि जेहेतु यूथ नि एनुअल कॉन्फ्रेंस दं स्टेट लेवल बरंनि रिक्वेस्ट जे ओ प्रोग्राम खाना थांताने जे ओ डिस्टर्ब दं न बर रिक्वेस्ट खालायखे जे अब परवर्ती समय पोस्टपोन खालायखे चावा नंनो बरंनि जे रिक्वेस्ट न नारगिनो जों 11 तारिख अक्टोबर 2023 जे मेमोरेंडम प्रत्येक डिविजन ते थ्रू SDM टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जों मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमानि त्रिपुरा लैंड दाबिनो तुये जों आबोनो पोस्टपोन खालायै परवर्ती समय जों मीटिंग आसोगै आबोनि डेट साख्लाय जागनाय ओ ककनो सानानि बागैनो तिनि यूथ नि कॉन्फ्रेंस नि लगे जों पार्टी IPFT बो तै किसा ओ जे पॉइंट तुये जों साख्लायो जत बाक्सा जों साख्लाय जायाफोना बर प्रिपारेशन नाय दंखा बरमनि बागैनो मूलत मेसेज जे जों आपातत 11 तारिख नि जे चेनि जे डेपुटेशन दंमानि मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै दंमानि गवर्नर न आबो जों आपातत पोस्टपोन खालायै नागिरना जों पूजानि सिगां बा पूजानि परे अब
bopor khlaijak no chai bisa chung executive committee asugui decision namani pore chung press meet ni bisingtino abo saklek ni tesa obono chini tinini press meet ni muloto o duita point no tin chung norongno saklaijani bagi ringjangmani bagi norok paisok paikha norongno hambai 14 तारिख खुमुलंग ग्रेटर त्रिपुरानि बो रेली दं एके दिने नंनि बो क्लाइ थांगे कोन आबनते कोन केबें लाइ मुंद फाइनो नुजार ना अबतो चिनो तो काइसा जागाव कॉन्फ्रेंस एबरब तो वरनो रेली आबो खुमुलंग कुचिनि प्रोग्राम खोआयो आशा क्लाइयो के अब तो कोनो केबें मुंग तंगना को गया आर ताबुगनि जे सिचुएशन तो जतन त्रिपुरालेन स्टेट होत न विमान न तिन सब किछु उंगलाइ दं काजे आरो तो Sini terus lagi kuna apa sama-sama lagi kan, terus nak kaya. IPFT discipline party. IPFT party terus lagi